Gibisita sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga manginhasay sa Samal Island sa Davao del Norte kansang panginabuhian nagdepende sa gasa sa hunasan. Pinaagi sa gamayng pamaagi, ilahang ginapanalipdan ang baybay. Kini ang kwento ng Pilipino ni John D. Esteban. Daghang gasa ang baybayon, kun kini imong susihon. Sa dakong hunas sa Barangay Katagman sa Samal Island, Davao del Norte, makita ang mga manginhasay na nikop ug gasa sa baybay. Swerte sila karong buntaga kay way init. Ang pagpanginhas dili ilalim sa pagtaak nining lapukong bahin sa mabawong tubig, magsugod ang pagpaniid sa mga idlas nga kinhason. Kinahanglan gahinan og taas nga oras ug pasensya. Swerte-swerte lang yun daw ang pagpanginhas. Sagad sa kuha sa manginhasay nga sila Nanay Evelyn ug Alona, aninikan nga nagatago sa mga sagbot o seagrass. Lisod kaayo uy, labi na ka ng balod. Wala dyan kuha, kinason. Ya, maghulat kami o ka ng season-season sa dagat ba. Para matanggal tong lumot, pinaayag sa subot. Mahinluan na mawala na tong lumot sa katong aninikan. Seashell. Limpyo na siya. Ang aninikad usa ka matang sa mollusk. Si Nanay, 60 anyos na. Gidak-an na daw ang pagpanginhas. Si Alona, halos matag-adlaw manimpad sa dagkong hunasan. Halos tibok adlaw manginhas aron mapuno ang panudlanan. Aron dako-dako ang kita ug dunay panudan. 100 pesos ang matag kilo sa aninikal. Pero kung sa merkado, ana-ana daw sa 150 pesos matag kilo. Lami kini sa buwan o di ba kaha tun-an. Aron mapanalipdan ang baybayon, apil sila sa mga nagabantay ngadto sa mga makadaot nga pamaagi. Kanang lansang ba, ibutang sa kahoy niya, karas-karason nila, mga tanggal. Kay unsaon na lang, musamot na jugway aninikad, way kinason makuha namo. Ang ilang moto, bisan ginagmay, basta kanunay. Ang simpleng kinabuhi sa mga manginhasay. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.